Setelah meninggalkan sungai menuju kayangan, Tong Samcong dan murid-muridnya segera melanjutkan perjalanan. Hari ini Gokong sedang sangat gembira. Yang melompat ke sana kemari dengan lincah. Ia sungguh sedang bergembira. Tapi mereka tidak pernah membayangkan di depan sana sebuah rintangan sedang menanti mereka. Rintangan yang akan mereka hadapi kali ini benar-benar 好凍啊！各位親愛嘅 K8 觀眾，我就係 K8派駐雲南嘅特約記者小包包麥包啦。我嚟到呢度咧就係追訪呢個《西遊記》第2集嘅拍攝情況嘅。而家呢度好凍啊！師傅咧就第一次嚟到雲南嘅，呢度咧有高山氣候嘅。師傅有冇高山症啊？呢度咧，你睇到我點解會企喺度，因為呢度有個太陽。如果唔係我聽講咧，5點幾鐘呢度嘅太陽一落山咧，就仲加之唔凍。咁我怕如果累低咗咧，就大家都麻煩啦，拍唔到嘅，係嘛？大師啊，咁你今次嚟到呢度雲南咧，你多咗樣嘢喎。上次聊齋嘅時候你唔使打，今次你要打喎。咁你嘅習唔習慣啲氣候啊？啲空氣咧？唔習慣，周圍啲氣候啊，好凍啊，好乾啊。佢沙細聲唔係因為氣候，係因為食辣嘢啫。係啦，二師啊，嗱我知道咧，隻豬仔出咗世啊，咁你係上咗嚟啊，咁你有冇掛住佢咧？有㗎嚇。唔知有啊！我聽到咧夜晚黑二師傾電話嘅時候，臨尾一句就話叫阿咩啊？你聽到咩啊？嚇？你講啊！叫阿嫂咧，叫阿嫂食啖 BB 咯。雖然天寒地凍，再加上掛住屋企人，但係一班工作人員同演員咧都好認真咁拍攝啊！想睇多啲花絮咧，記住留意 K100啦噃。